Ia tu hane hata tolo tau wala tala te tupu ke la te ia mai puli pōnei. Kua whakamole ai e tau manako he tau takitaki ha PCN mo Pacific Media Network ke he tā whakaholowanga fōu ko ka mata ai he awhi ngofua. Kua mai ake ai ke whakapuloa ai e tau whakaholowanga ha Niue ki New Zealand mo I mai ake ai e Radio Sunshine ke whakapuloa e tau whakaholowanga ha Niue ongomotu ki Niue. Ko takitaki ha PCN ko Trevor Seakia mo takitaki ha Pacific Media Network ko Patrick Lino ne whakatutala e laua he mataulu he tau nei ke he whalua tau puhala ke kau whakalataha e tau whakaholoanga he tau leo taongo Radio Sunshine mo e tau whakaholoanga Niue ongomotu. Pihia e takitaki ha PCN ko Trevor Seakia ko whiawhialahi a ia hako mai ke ai ke tau se whalua tau whakaholoanga fōu pehe nei ko e tau puhala ke whakapuloa ai e tau walatala ha Niue ke awhi he tau tangata ne whanonongo ai ke he Niue ongomotu kua mai ke foki ke langona foki e tau tala mai I Niue ke he lalolangi katoa. Koe whakaholoanga fōu nei, tō whakapuloa atu ai ke he tau awhiawhi ngofua, ka mata ai he mtahola whā, a tō osi mai ai he mtahola ono he ngaho pungi aho ua. Kua ngahua ai foki e taha tangata whakapuloa ha BCN, ke whakailoa atu ai tō walatala tutupu ke he tau tangata whanongongo ke he motu ko New Zealand, Australia mo e tau au tumotu mamao ne kua whamahani ke whanongongo ai ke whakaholoanga ha Niue ongomotu. Ko esta pāwihi mai BCN News. Koe mga ho pungi ini nei ne whakahoko e taha tau seanga airport evacuation drill ke he male wakalele. Ko tau se ai e lau tolo e tau whakatai le kua ka tutupu ai tunge wakalele ko nā kai mai ke lele atu hako oka hifo ke he male wakalele. Koe matakau ne takitaki e tau whakaholoanga pehe nei koe matakau rescue mo I tamasi awhi. Pehe ai tā he tau takitaki ke he whakaholowanga nei, koe tau seanga nei ke whakaako ai e tau tangatanga hua fōu, mo ke whakamanatu ki he tau tangatanga hua ke manatu tūmau e tau puhala, kua lātake ngā hua ki ai, ka eke kua tupu ai e tau le kua tupu whakaofo, pehe nei ki he motu. Koe tau whangamena nā kai lata ke whakahanoa ki ai, kai ke mailonga e tau mena kua lātake tau se ki tau mga aho ka tupu ai e tau le kua tupu whakaofo. Koe whakaholowanga mahuenga nei, whātau se langataha he ua he tau. Kua kau whakalataha ai a Niue ke he tā whakaholowanga ke kise ke he tau whakatonga fusi ika lalahi, kua fusi ika ai ke he tau walatahi he Pasifika, mo I tau puhala ki le veki mo I pui ke he tau walatahi he tonga ki lalo, he tau Pasifika, he tau whai topu kua mole atu. Ko whinatu ai fōki e ofisa mai he whahinga hofusi he motu ko lau noanga taua, koe taha mai he matakau hongfulu maono mai he tau motu atu kuke alani, Fisi, Niue, Samoa, toke lau motu walu. Ko langa matai ki ai e tau motu ko New Zealand, Australia, ka tuha whalani mo Amerika. Koe tau whakaholoanga nei ne whakahoko ai he aho hongfulu mahiwa ki aho tolu mfulu mataha he mahina ha me. Ko mai ki ai he whakaholoanga nei ke whakaako ke he tau ofisa mai he tau motu nei, ke tau puhala ke kese le veki mo I pui, ke whakaonga I fōki tau lato matala ke he matakau Regional Fisheries Surveillance Centre. Ko whakaonga ai ono e wakalele, 5 e wakatonga mo I toko hongfulu maone tau ofisa nei, mai he tau whahinga hofusika, tau leo mo I tau kautau, mai he tau motu toko fitu he Pasifika, ki lalo hifo he takitakianga he ofisa Regional Fisheries Surveillance ne toka ai ke motu ko Solomona. Koe kau taha Forum Fisheries Agency ne takitaki ai e whakaholanga nei. Pehe ai e tau hokotaki ko moa mai, koe tahe seo ua fulu maono e wakatonga fusika nui ko moa ai mo I ko kumikumi ki ai. Walung fulu mahiwa mai ia ne moa he kumikumianga he wakalele koe Orion mai he motu ko New Zealand. Mai he tau wakatonga fusika ne ko kisia ki ai, ko oatu ai lau tolu mo sivi si moa ai 5 fulu mafitu e wakatonga ko holia whalua tau matafukotu whono. Kai nāka I koe tau anga po ke tau mahani kolokolo wau lalahi. Pehe mai e takitaki he matakau Air Force ha New Zealand ko Tim Walsh, koe tau tau seanga nei ke kau whalataha e tau motu ke pui, mo le veki ke tau walatahi he whahetonga ki lalo he Pasifika, mo atu ke tau puhala ke maua mo le veki ke he tau walatahi mai he tau mahani kolokolo wau, kua nāka I wha maua ke tau hokotaki. Ko esta pāwihi mai BCN News. Kua whakamole mai he tau takitaki sipote ha Niue, koe toko ongo whā, e katoa he matakau ha Niue, kua manaki ki atu ai ke he tau whewa sipote he atu Pasifika ki Samoa, he mahina hauulai. Ko lau tonu mai he tau matakau sipote nei, koe matakau humomi, tā fuapolo sea, matakau olo fuapolo, lakapi league,
Matakau whanawhana, moi ua e tau matakau langaki mamawha, taha mai weightlifting, mai taha mai powerlifting. Tuku atu e tau ui whakamonoina ke tau matakau osi ko amanaki ai ke whetako ai ke tau whi osi pote he atu Pasifika ki Samoa he mahina kahau. Ko amanaki ai ke liu whakahoko ai e wheua langa Pasikala taholi viko takai e motu he awhatata he maanga ko hakupu ke awhaiumu he whai tapu nei. Ko i loa ai koe toko walu e tau tangata ko whita he tuku hifo halo tolo tau hingoa ko tuia ai e whuata mui hawhuma lima i tau he mui o i tā tangata mō lea whitunga fulu tau mui hana. Ko hewa he tau ne he nā kaila liu ia e whewa nei ki whakahoko tali mai he mga aho ia ni whakatupe ai e maru tālangi. Ka kua mai ke ai ke liu whakahoko ai ke tau nei ko whakatupe ai he ke pule he maanga ko Michael Jackson ko whalata ai moi officer whenonga ewa he motu. Ka manako ki foli ai ke whewa langa Pasikala viko he motu, whailoa atu, hawa hingoa a tō hoko ai e pōtu loto he whai tapu nei. Koe pale whakamoa, koe tai awhi e tau tāla, ke ua aki, le mseo tau tāla, moi ua seo, moi lima fulu ke lata mo ia, ka tū tōlu. Nā kai tokalonga e tau tangata takawhanga ika, he tau nei ke he aho takawhanga ika he maanga ko mutalo, ne whakahoko ai ke he aho ngofua he whai tapu nei. Pia he tala hou, he whalua tau matakai nanga, ko whakalata atu ke he aho. Ko i whakamahino ni e tau pale he tau nei, ke he tau takawhanga ke ulu, kai nā kai whai pale, mai tau posi, mai tau waka. Lawhi ki lunga, ko i tahi hoko foki, he tau mga aho ni kua hawhangi ai e aho. Whaulu kua oa tutuai ni, he tau mga aho tu lota pō, ke maua e tahi pakupaku, ke he tau matahala ua, he pungi. Pese ni he pihia, kai mauanga ia ni, e tokalonga e tau tangata he maanga, ko tau se moi whakafua ai e tau mena kai ke lata mai aho. Kua o atu foki, whalu e tau tangata fusi ika, he tau waka, mai he tau maanga ke kau whakalataha ke aho hamutalo. Ko ia ne kau tū ai ke tau pale mai aho, ko i whuata tose ko max aho 5, hongfulu ma ua e tau hana, ko ia ne mo atu e longa he ika hi ke he ulu. Ko whakaosi ai e tau whiawhia mai aho, ke tau whiawa hakatao, mai koutu ai a Darren Mangatongia, mai tau tangata Dane, mai koutu ai a Juliana Tangahai, mai tau Whiwhine. Pēnā hatu tōla tau wala tāla tutupu, ke latia mai whai tapu nei, a tōliu ke whilewia tapu kahau, nona whaa, moi monoina.